Ko ti je rekao torta? Ali ću da ga otkrijem. Nisi čula sufle. Znaš, Čokolad sufle. Mani to ovako. Mi, naš četvr. Jednu vijest. Potpuni delete. Da. Probudila se potpuni delete. Ko? Da. Šta? Ko? Ja. Probudila sam se potpuni delete. Bravo. Pa evo, ja kažem potpuni. Molim te. Ne, već je to da je nula. To. Nego tvoja greška je što nema kod delita, mislim to stepenovanje. Vidi ovo. I nema, nestane, svata. Ali moja greška je u svemu tome. Dobro, Bile su stani. borbe i sve. I jučer, znači, taj dio sam, znači, koliko god tu se pokaziva i ranjiva si snaga. U svemu tome sam bila i snažna ono kad je bilo u tim trenucima. A opet, me razumiš, tako da nisam ja... Okej. Ma dobro, mislim, to se kaže... Znaš kako drugi kad padne, ono... Fiksaj me, narko. S obzirom da si to... Da. Mi kažemo zaholcanje, znaš, emocije. Svi ti Emocije koje su u naletu bile. Zamisli sad ti da zaustaviš vjetar u luju, ono samo ovako, hop, ne može tako, nego ono, znaš kako je vjetar, jako, slabije. Ali je bitno odluka, I to i... Znači da odluka stoji dobro, još me trese, isto ko mam urluk, još me trese. To je više čin nego što je to bilo. Ali u svemu tome vidim da ima dobri stvar da sam veliki borac, ali u svemu tome sam, kad je bilo i borba i sve, znači, jako mi je bilo teško, borila sam se i... Ma ona je sinoć dobila krila kada je čula da će on biti danas sređen, kad je koalicijani savez zasedao, kada ona sad zna da će džin dobiti. Ne, nego majke mi moje mile, bez obzira na to, Potintari. 0 bodova. Uopće što ti kažeš fiziku? Majke, probudila sam se... A dobro, nemoj se da kvariš igru. Džin treba da bude sređen. Željko! Pusti Željka da obavi egzekuciju. Znaš kako ono? Na Theodore Roosevelt. Govori tiho i nosim se s sobom, znaš. Pusti nas tiho. Ti se držiš, Roosevelt.